Feri Lajnšek nam je ostao za kraj. Ja mislim da njegova proza napravi cijeli razvojni luk koji je proza učinila u posljednjih 100 godina. Njegovi počeci su roman Peronari koji se bavi baš društvenom marginom. Roman Peronari govori o ljudima koji su se zaustavili u razvoju u nekim bifejima na peronima, to je neki socijalni realizam, slijede dva romana Raza, to će reći Grebotina, Pukotina i Raspočnica, što je teško prevesti. I onda slijedi taj njegov centralni dio opusa, prvo roman Na mjesto koga roža cvjeti, umjesto koga cvijet cvate, na primjer, koji počne sa velikom Lajnškovom temom, to je konflikt između želje i kazne za tu želju. Već tu nastupaju za njegov opus karakteristične osobe, to su najčešće dva prijatelja ili dva muškarca koji su u nekim hijerarhijskoj neravnoteži i ljubav za žensku koja je kobna za to njihovo prijateljstvo. Ljubav je u većini Ferijevih romana ono što pokreće i motivira te junake, ali je na neki način u tu ljubav, u tu želju upisana i njihova propast. Sa tim romanom Feri počinje sa vraćanjem u neki za Sloveniju dosta značajan i prepoznatljiv dio proznog pisanja za autore koji su inspirirani tim ravničarskim dijelom Slovenije, što se primjećuje i po nekom posebnom načinu pisanja koji je prigušen, koji je na neki način melanholičan. Ja mislim da je tu Feri baš napravio neki korak prema nekom drugom osjećaju nego što je onaj koji je u Sloveniji dominantan, hrepenenje, znači čežnja bez objekta, da je došao baš prema onome što se na nekim drugim prostorima zove čejf, znači požuda bez objekta, i da je u stvari njegov alibi da priča o ciganima ili o ljudima koji žive strasnije nego ostali iz nekog dijela, da je tu našao u stvari neku motivaciju da bi ispričao neku drugu priču nego što je ona o lijepoj vidi. I po par tih romana bili su napravljeni i dosta značajni i uspješni nagrađivani filmovi, što znači da je Ferijevo pripovjedanje na neki način strukturirano filmski, da imamo neku, što se zanata tiče, jako prepoznatljivu priču, da imamo neka primještanja i metaforizacije, neki topos koji je dosta inventivan i da su ovi romaneskni junaci postavljeni na taj način da traže neku sliku. Na primjer, uz taj roman i sljedeći ki jo je megla prinesla, koju je magla donijela, bio je napravljen uspješan film i sad taj Šanghaj, isto značajan film, ili Petelini Zajtrk, bili su jako uspješni, šta govori nešto o tome kako Feri uspijeva
zadostiti neke kriterije filmskog pripovjedanja na koji umješta neke dosta specifične likove. Taj glavni lik iz njegovog sljedećeg romana, ki jo je Megla prinesla, koju je Magla donijela, je čovjek, svještenik koji je kazneno primješten u neku vukojebinu, tamo se svašta događa i sve dok se ne desi ta velika poplava koji u stvari opere sve ove grehove koje su stanovnici tamo činili, sve ima za veći dio prekmurskih autora specifičnu atmosferu gdje su u stvari neka poganstva najčešće vezana na neko konfesionalno kršćanstvo. Znači, ispod neke konfesionalne religije buja velika količina nekih mitova, vraža, rituala, ljudi su u stvari žive sa prirodom koja je živa na neki drugačiji način, iako je u tom romanu kraj baš ono ortodoksno kršćanski. Slijedi par romana u kojima je Ferry dokazao svoju žanrsku sposobnost. To su, na primjer, Skarabej in Vestalka, Astralni niz. To su neki romani koji preispituju mogućnosti nove ezoterike, kao što je reinkarnacija, kao što je metempsihoza, život duše, ako ćemo to nazvati u nekom najširem smislu, ali je to stavio u neki žanrski oblik koji nekad liči na kriminalku, nekad na horror žanr, na bilo šta, i to je, tipično je da je u stvari u tom nizu njegov posljednji roman Sprehajališča za vračanje, znači Šetališče za vraćanje, da je napisan u verzima sa nekim, znači roman koji na neki način priziva onoga Evgenija Onjegina Puškinovog. To je priča o mitološkim bićima koje žive iznad grada u kome se dešavaju neke obične stvari, koje taj roman u svom uvodnom dijelu priziva Junga i u stvari sve one mitološke i arhetipske uzorke koje je Jung otkrio, na primjer, u svojoj knjizi Psihologija i alkemija, gdje je našao neki drugi način bivanja naših, boravljenja naših duša, nego što je onaj koji je na površini i koji je uspjelo kršćanstvo usvojiti. Slijedi trilogija od koje je to treći roman, ja ga još nisam uspio pročitati, ali prva dva dijela su Loči bom peno od valov, Odvojit ću pjenu od valova, i Muriša, koje se dešavaju u Prekmurju u vrijeme između oba dva rata, prvi i drugi u vrijeme uoči Drugog svjetskog rata i poslije toga. Kako nisam pročitao taj treći roman, o njemu će nam Orkestar za poljube, Orkestar za poljubce, o tome će nam Ferry nešto više reći malo kasnije. A sad bi zamolio gospođicu Anju Novak da nam pročita jedan odlomak iz tog romana, da bi znali o čemu pričati. Da. Vidi, džentlmeni će ti dati stolicu, Štegar prvi među njima. Zdelo se je, da ni potem nihče ničesar slišal niti videl, pa ni bilo tako. Upravitelj hiralnice, dr. Kühar,
je naslednji dan že takoj ob prihodu naročil pisarju, naj mu prinese kartoteko Terezije Jurša, pomožne sestre zaposlene na medicinskem oddelku. To pa seveda ni bilo dobro znamenje. Iz upravne pisarne je po hodnikih zavela tišina, ki se je širila hitreje kot slaba novica in slutljivo napovedovala, da se bo nekaj zgodilo. Slišati je bilo zato to dopoldne po sobanah le vzdihe, prtce in kašlje obnemoglih starcev. Osebje pa je raje molčalo in ni želelo niti ugibati, zakaj si je upravitelj vzel tokrat kar nekaj ur za kartoteko in odločitev. No, malo kdo je na tihem verjel, da bi šlo za premestitev na katerega izmed bolnišničnih oddelkov, saj to bi bilo v resnici povišanje. Kaj takega pa je bilo v teh časih redkost. Druga možnost je bila seveda odpoved. Izguba službe, ki je sodelavki pomnila preživetje, saj je bila vdova. Take usode pa so se zaposleni bali bolj kakor smrti. Te so bili namreč vajeni. Že od jeseni ni minil teden, da ne bi kdo tu zapustil postelje. Poleg tega je tudi nekako veljalo, da je večno slovo pomenilo odrešitev. Če že kje, potem se je pač v hiralnici vedelo, kako se v človeku na koncu zgosti preteklost, kake usedline pusti življenje in zakaj naposled splahni upanje, da bo nekoč bolje. Umiranje na toplem, kar so oskrbovancem mnogi zavidali, je na vse zadnje pomenilo res samo to. Za telo je bilo za silo poskrbljeno, duša pa je odhajala samotna kot sleherna. Ena taka shirana smrt, ki je za dotičnega sicer res pomenila dokončno slovo, je bila za vse druge nekaj povsem človeškega. Tudi če niso bili prostodušni, mu niso znali pomagati. Sestra Tereza, ki je umikajoče se poglede kmalu opazila in zaslutila, da je tokrat res ona na vrsti, je šla raje v negovalno sobo in se zamotila. Ni verjela, da bi bilo lahko v zvezi z njenim delom kaj posebej narobe, saj je zmeraj postorila vse, kar je bilo naloženo in je običajno ostajala dlje, kot bi bilo treba. Priučila se je bila že kot dekle v rezervni vojaški bolnišnici v Šterntalu, kjer je bilo tisti čas toliko ranjencev in drugih bolnikov, da ni nihče niti razmišljal o delovnem času. In to je nekako ostalo, biti z bolnikom, dokler te potrebuje. Slediti času, ki ga ne merijo ure, temveč bolezen. Zato se je zdelo samo po sebi umevno, da je tudi tu šla čez kapijo, ko je ni nihče več pogrešal. Res je bilo sicer, da so tako predanost opažali le oskrbovanci in so ji bili tudi edini hvaležni. A saj to je bilo poglavitno in ne zadoščalo. Zakaj bi uprava beležila prostovoljstvo, ki ga itak ni mogla plačati? In čemu bi ga opažali sodelavci, ki se jim je zmeraj mudilo domov? Imeli so družine, čakali so jih otroci in domača dela, ona pa je bila sama. Že vse od lanske pomladi sta bili njen dom ena sama soba in kuhinja, ki jo je delila z drugo podnajemnico gospodično Gemo, varuško v otroškem zavetišču. Čutila je, da bo tako še dolgo časa tudi ostalo. Imela je dovolj moči za delo, o svojem življenju in prihodnosti pa ni želela niti razmišljati. Ničesar si ni več želela, nič ni pričakovala in tudi ne upala. Njen dan ni bil enak dnevu le zato, ker je že na vse zgodaj odhajala v hišo, ki je bila prepolna starčevskega nemira in krčevitosti. Ljudje, ki so tu čakali na smrt, niso bili tako otopeli in vdani v usodo kot ona. Čeprav se je v tem zaledenelem času spet mnogih polaščal občutek, da je ves svet le ena velikanska hiralnica, se tisti, ki so šli proti koncu, s tem niso znali tolažiti. O času, ki je bil že za njimi, so običajno razmišljali, kot da bi jim ga bil kdo ukradel. Počutili so se opeharjene, izkoriščene in zavržene. A kako naj bi se na vse zadnje drugače počutili? Služkinje, hlapci, dninari, viničari in obobožani kajžarji, ki jim gospodari več niso želeli nuditi niti strehe. Otroci pa so pomrli ali se porazgubili po svetu. Tudi če niso imeli smrtnega greha in so lahko upali, da jim bo v nebesih povrnjeno, se je zemeljska grenkoba kopičila
jih razžirala ali se spreminjala v žolč. Kdor ne bi poznal njihove klavrne usode, bi lahko dejal, da jih je spravila na kanč lehnoba in jim celo privoščil to poslednjo mantrnijo za gluhimi zidovi poleg špitala. Sicer pa so bili celo med osebjem taki, ki so na tihem res tako mislili. Strežni Gorza gotovo, saj je kdaj koga, ki je močil posteljo ali se podelal v rjuhe, tudi udaril. Našli pa so se še drugi, ki si niso želeli v službo sočutjem in so pri starcih pač opravljali kot pri živini. Ja, dajte no, je v koprene njene zazrtosti naposled stopil pisar. Že celo jutro vas iščem, je s netim monoklom pomahal v obraz. Kaj se pa skrivate? Zatancal okoli nje in jo povlekel za laket. Ne mislite vendar, da vam bo to kaj pomagalo, če boste zdaj tiščali glavo pod perut, jo je še vlekel naprej po hodniku. Na to bi morali prej misliti. Na kaj bi morala prej misliti? Se je prav zdrznila in se ustavila. Na kaj, je zabelskal in jo spet tipal za komavc. Kako naj jaz vem kaj, jo je potisnil predse. Kaj pa mene briga vaš greh, jo je zdaj žurinil po stopnicah. Jaz vem samo to, da so gospod upravitelj prav hudi, ker ste jih tako grdo pustili čakati. Človek, ga je pogledala preko rame. Obsojate me, ne da bi sploh vedeli zakaj, je bila do obisti zgrožena. Privoščite mi ali me pomilujete, le na to ne pomislite, da morda nisem ničesar zakrivila, je spet zastala. Možak se je zdaj kar umaknil in si zvajeno kretnjo nataknil na očnik. Ob tem se je skremžil in zažmirkal, kot bi ga bil pogled skozi brušeno steklo nekje pod lobanjo hudo zabolel. A v resnici so ga tam zbodle njene besede, ki jih ni zmogel v hipu premisliti. Begav in preplašen, kot je zdaj pač bil, ni zmogel dojeti, da je lahko tako oporekala usodi in mu na tak čuden način zamerila, da ni tudi sam podvomil. Ali kako naj bi dvomil? In čemu bi sploh dvomil o nečem, kar je bilo v izključni pristojnosti upravitelja? Ta mlada ženska si je to res zelo po svoje zamišljala. Očitno pa je bila tudi prepričana, da se je s predpostavljenim mogoče pogajati, zato je nikakor ni mogel napovedati dobrega. Dobila bo, kar si je že s to svojo drzno držo zaslužila, če tudi sicer morda res ni zagrešila česa preveč oporečnega. Tak je bil red v tej hiši, veljal je od nekdaj in treba ga je bilo spoštovati, saj bi bilo veliko slabše, če ga ne bi bilo. Vsak bi potem kar nekaj terjal, marsikdo bi imel besedo, reči pa bi šle po svoje. Tako pa se je k sreči še vedelo, komu se je treba ukloniti in koga je dovoljeno tlačiti. Njegova edina naloga je zdaj na vse zadnje bila, da jo poišče in čim prej pripelje v vrhovno pisarno. Kaj si je ona o tem mislila, pa je bilo povsem nepomembno. Zato se je spet nekako zbral in je rekel le, greva pa amen. Gospodična Anja, hvala. Zdravte Gubija, reče, da vas je lepo naučil umetniške besede. Ja, hvala. Hvala, Anja. Feri, meni je žal, ali stvarno nisam imao vremena pročitati ovi tvoj posljednji roman Orkestar za poljubce, koji je dio trilogije, kao što smo pomenuli. Da nam ga možeš ti nakratko predstaviti, i reći nam kako je uklopljen u tu trilogiju, jer znamo za prva dva kako idu belješke sina, dnevnici, kako idu, kakve ta veze ima sa ona dva, i negdje sam pročitao da se ta dešava u Zdravu, a ne u Zmuru, znači da će imati možda i neki drugi temperament, koliko nas krajina podstiče u neke slike, neke atmosfere. Da, pa ne mogu ga nakratko predstaviti. Da ga dobro predstavim, trajalo bi duže nego da ga pročitate.
ali u suštini svaki roman može od 2 rečenice stati, ako je dobar. Ja mislim da je ovo dobar roman i može. I to je ljubavna priča o trojici, od kojih je jedan mrtav. Znači, ta žena koju smo ovdje upoznali, izgubila je muža, godine 1929. nagoveštaj ove svjetske krize, u stvari Evropa nije oporavila od Prvog svjetskog rata, pa je ono što je Prvi svjetski rat rasuo, sad nekako u tom grču i sad nadolazi ta kriza. Znate da je 29. bio s tom borze u New Yorku, da je 6-januarska diktatura, da je najjača zima u Europi posljednjih tamo unazad 130 godina. Čak i Venecija je bila zaleđena tada. I Dubrovnik i velika zima. No i u tom kontekstu te zime i te velike krize to si ženu želi podrediti jedan veoma imućan, bogat čovjek s Ptuja, sa reke Drave. I tu počinje priča o tome kako je ona razdvojena u ljubavi između svog pokojnog muža koji se vraća i tog novog muškarca koji se nudi. I to su te 2 rečenice. Rekao si da se muž vraća i u šetalištu za vraćanje je mrtav čovjek taj koji se upliče u ljubavni život. Da, ima tu jedna predpriča, sprehajališće za vraćanje, šetalište za vraćanje, ja mislim da se tako prevede. To je roman u verzima kojeg sam ja napisao u verzima, u jamskom devetercu, strogom sa trojnom rimom i radio sam ga više od godinu dana zbog toga jer sam mislio da to tvarinu ne mogu u prozi obraditi. Naime, da mi je baš ta priča, ali se razrešava na jedan način jer se susreću lemuri, znači duše pokojnika koje ne mogu otići, koje se vraćaju lemuri, i more, a to je u slovenačkom predanju, to su duše spavajućih, koje noću blude, koje noću odlaze i te 2 se duše, lemur i mora, susreću se i tamo se saznaje istina od stradanja tog muža pokojnog. Ja sam mislio da to ne mogu proznim jezikom ispričati, pa sam radio godinu dana, čak i više, taj roman u verzima. I onda kad sam to sve nekako obradio, shvatio da bi ipak možda moglo da bude i u prozi i sad je ta priča o prozi obrađena. Mada tu nema na taj način lemura, a nema ni mora. Nego je sad to jedna, jako bi rekao, ovak tekuća, ljubavna priča smještena u jedan historijski kontekst koji je nekom više podsvjesnom logikom u stvari postala jako angažirana. Jer sad ja vidim, pošto je roman tu izašao, svi nekako prepoznaju ovo vreme u tom romanu. Ja sam ispisao 2 romana u međuvremenu koje ovdje uopšte nisu zapažena. Jedan nosi naslov ne povej kaj si sanjala. Ne reci šta si sanjala. Gdje sam se baš bavio čovjekom koji je kao dete nađen u ovom vozičku kolicima ispred Maxi marketa, ispred marketa, pa živi ceo život u stvari bez svega i tako i završava.
I ovdje to uopšte nije primećeno. Mislim, niko nije skonto, pa baš nam se ovo dešava. Mislim, baš smo ovdje, treba ovaj roman čitati. A sad kad je izbio kad je ta tvorina izbila ovdje iz 1929. već vidim po svim promociji, svi odčitavaju to. Ne znam zašto vam to pričam, ali objašnjavam kako se stvari dešavaju drugčije nego što čovjek zamišlja i kako je percepcija nekog literarnog dela uvijek drugčija kako bi autor želeo. I u stvari se time objašnjavam to jednu dimenziju toga romana smještenog u Zdravo, smještenog u ono vreme koje je veoma slično ovom vremenu. Evo. A sad point, bistvo, kako se reče, suština je u stvari u tome, nije problem ni zima, ni kriza, ova gospodarska, ali je problem moralna kriza. I tad je bila moralna kriza velika, baš u tom dijelu još veća, jer ne znam, ako znate, tu je bio nemško mjesto u stvari, tu je se čupao iz ovog nemškog. Kraj je veoma, kako se kaže, reven, kako se kaže. Siromašan. A ljudi čudni. Feri, Što su i sad. Feri, koliko je značajno za tvoje pisanje to o čemu bi mogli reći neka ljudska predanja, pričao si o nekim različitim oblikama duše, imaš čak i ezoteričke romane koji se bave karmičkim dugovima i tako nešto, koliko je to način na koji je tvoj stil pripovjedanja, a koliko je to u stvari sama tematika. Mislim, to je ono veliko pitanje, jer su Grci vjerovali svojim mitovima ili je bio to neka samo optimalni način da zapišu ono što oni misle. Koliko je to tvoja strategija, a koliko je konstitutivni dio. Da, razumem. Ja. Ako se malo našalim, ja imam tu sreću, pošto ne govorim dovoljno dobro nemački, da je u Srbiji cijel Jung preveden. Ima uliko, ja sam stvari to i sve pročitao na srpskom. Time hoću reći da sam ja duboko i najdublje Jungovec po svom ubeđenju i da mi je Jung objasnio u čemu se u stvari radi, a kad dođemo do pitanja duše. I sad te neke osnovne pretpostavke mog stvari izlaze iz Jungove teorije. S jedne strane je to priča o arhetipima, priča o tim prauzorcima, a na drugi strani je to priča o kolektivnom nesvjesnom, koje mi objašnjava to što i vama, da nismo Sami, da nismo individualni tako veliki kao što mislimo da jesmo i da nismo sve to mi uradili. I sad ja polazim od toga da u stvari kroz te arhetipove, kroz to kolektivno nesvjesno mogu razumjeti svijet unazad, kad ga već unaprijed ne mogu. Mislim, i sad sva moja djela, u stvari i moji stvaralički postupci su time prožeti. A to sad bi zaišli duboko, ako bi to objašnjavao, ja bez tog razumijevanja svijeta više ne mogu u stvari se ni zamišljati. Niko mi nije ponudio nešto više i zato u pisanju to veoma koristim i otvaram si snove, rekao bi, otpiram si sanjanje, snimanje. Ja mogu u stvari taj princip stvaranja nekako dopunjavati time da si mogu otvoriti to snimanje, sanjanje, da mogu neke se objasniti, neke uvide koje u normalnim stanjima nisu mogući. I baš mi je kod tog romana u verzijama to veoma pomoglo, jer su mi čak i pesnici rekli u tom problemu treće rime.
Ne? U stvari u tom fenomenu treće Rime. Ne? Vi možete drugo Rimu, bar u slovenačkom jeziku, valjda je svima tako lako naći, a treća Rima postavlja neko pitanje koje je užasno, koje teško razrešavaš, jer treća Rima je teška Rima. I sad ja sam preko s jedne strane preko meditacije u 103. Rimu i snivanje sebe otvarao tim prostorima koji su veći od mene i sad ja mislim ovaj roman je u stvari uloženo taj kapital onog romana, tako da sam mogu tu u stvari onda priču raditi i priča je u stvari priča to veoma prosta. Ako je tako čitaš, onda će bi izgledati kao neka lepa pričica. A sad... Jednostavno, da, ali, prosto je nešto drugo. Da. Ali sad zavisi od tebe kao čitaoca gdje ulaziš, gdje stižeš. Jer samo još, evo, da vam mogu sad, kad ovako pričam, da vam to objasnim, pošto preko toga mogu čitaoca objasniti isto. Ja imam neku svoju teoriju romana koja je potpuno u suprotnosti, u stvari ne poklapa se s teorijom sa filozofskog fakulteta i primjenjene književnosti ili toga. Sve to bez veze meni. Jer teorija romana koju ja zagovaram, to je samo moja teorija, je to da svaki roman, ako želi biti roman, ako ga moramo definisati kao roman, treba u početku